sam Sanja Sadiković, vlasnica Smart Step Lab edukacijskog centra. Poduzetnica sam, inače sam i kontrolor letenja, ali psihologija i rad sa ljudima je nekako uvijek bilo nešto što me privlačilo i što je moja ljubav. Za sebe se bori jer drugi neće znaj. Budi hrabar i kreni naprijed. Budi spreman zapet, nemoj kukat kao sam svijet. Inače sam i kontrolor letenja, ali psihologija i rad sa ljudima je nekako uvijek bilo nešto što me privlačilo i što je moja ljubav. Trenutno sam na master studiju za poslovnu psihologiju. Radila sam 10 godina u kontroli letenja i to je onako poprilično bilo nešto što je stabilno i što donosi stabilan prihod, sve dok se nije desila pandemija koronavirusa, kada je cijela nekako avijacija bila na koljenima za samo 3 mjeseca i kompletna jedna industrija bila u opasnosti da propadne i da nestane. Tada sam se zapitala šta je ono čime sam se ja zapravo bavila prije nego što sam postala kontrolor letenja. Šta je to što je mene privlačilo i što sam negdje željela da radim i prije nego što sam zasnovala svoj radni odnos. Puno sam razmišljala i negdje sam shvatila da me najviše ispunjava taj moment kada uspijem među ljudima da stvorim jednu vrstu harmonije, da naučim i da pomognem ljudima da uspostave između sebe komunikaciju, da bolje slušaju jedni druge, da bolje razumiju jedni druge, da daju prostora jedni drugima za istinski konsenzus kada su u pitanju neki sukobi i neke nesuglasice između njih. I tragom toga, naravno, krenula sam da se edukujem, završila sam NLP practitioner, NLP master, završila sam još neke edukacije vezano za timski rad, kao što su High Performance Team Coaching i PCM komunikacijski model. I odlučila sam da sve to negdje ponudim javnosti, ponudim firmama, ponudim velikim kompanijama, a i manjim kompanijama koje imaju probleme u međuljudskim odnosima koji im utiču na rezultate rada. Također svoje znanje upotrebljavam i u svakodnevnom radu sa poduzetnicama. Smatram da u Bosni i Hercegovini žene su jako kreativne, jako su sposobne, ali te svoje vještine i talente uvijek negdje podcjenjuju, nemaju hrabrosti, sumnjaju u sebe, misle da to i nije baš nešto wow i nešto važno, a to uopšte nije tako. Od mnogih talenata su ljudi uspjeli napraviti uspješne biznise. Ja sad tragom toga pomažem i poduzetnicama da od svojih hobija i svojih talenata naprave uspješan biznis, tako što će prvo napraviti postavke, odnosno svoj mindset prilagoditi poduzetništvu. Pa mislim da možda je nezahvalno suprotstavljati male kompanije, odnosno male start-up biznise sa velikim korporacijama i velikim kompanijama. Svi oni imaju svoje mjesto na tržištu. Svakako, u zavisnosti od djelatnosti kojima se bave, ne trebamo isključivati ni jednu ni drugu opciju, nego trebamo tražiti načine kako da se mali start-up biznisi plasiraju, da imaju prostora na tržištu, ali i da velike kompanije opstanu i da budu ono što bi trebale biti. Pa generalno u svim granama industrije pokretanje malih start-up biznisa i ta činjenica da ih je sve više i više meni pokazuje da naša omladina i da naši ljudi počinju preuzimati u stvari odgovornost za svoj život. Nije važno jel se bave turizmom ili bilo čim drugim, ugostiteljstvom, IT industrijom, bilo čim, marketingom, ručnim radom. Moje viđenje situacije je da ljudi su shvatili da ne trebaju čekati nekoga sa strane da dođe da ih spasi, da dođe da im pomogne, nego da trebaju da preuzmu svoj život u svoje ruke, da preuzmu odgovornost za svoj život.
pokušaj da napravi se održivi biznis od onoga što znamo raditi, od onoga u čemu smo dobri, je zapravo način da preuzmemo odgovornost i da kažemo ja ne želim biti više žrtva nikakvih okolnosti, ja želim da svoj biznis gradim, da svoje vrijeme i svoje talente jednostavno trošim na to da napravim jednu dobru priču. Negdje od pandemije koronavirusa i kod nas je, čini mi se, ekspanzija se desila tih malih firmi, nekog tog ličnog brandinga, poduzetništva u tom smjeru, jer su jednostavno mladi ljudi shvatili da se tržište otvorilo posebno na internetu, gdje vi više niste, niko ne mora ići od vrata do vrata. Danas imate svu svoju publiku i sve svoje klijente, sve svoje mušterije možete naći na raznoraznim platformama na internetu. Sve nam je dostupno, sad je samo poenta da se osnažimo i da nađemo pravi način za nas same i za našu industriju da se plasiramo na tržište. I sve drugo, svaki tehnološki napredak kroz historiju čovječanstva je donio neke pozitivne i neke negativne stvari. Ljudi su mahom zaista postali ovisnici o društvenim mrežama. Nekako od ujutro kad otvorimo oči, prvo što radimo je provjeravamo notifikacije na internetu, da nismo nešto propustili i ima taj FOMO efekat ili kako ga u psihologiji zovu fear of missing out, strah, bukvalno strah postoji kod ljudi da nešto ne propuste, zato su stalno na društvenim mrežama, stalno nešto čitaju, stalno nešto scrollaju i gledaju, jer jednostavno postoji taj ogromni strah kod ljudi izazvan je pojavom svih tih informacija na dohvat ruke da nešto ne propustimo u životu. To nam naravno stvara i stres, to nam stvara i pritisak, konstantno smjenjivanje informacija, konstantno bombardovanje raznoraznim temama može i jako često proizvede kod nas neki unutrašnji nemir, anksioznost, stres. Sve su nam informacije dostupne iz cijelog svijeta. Što se tiče velikih kompanija i malih kompanija i škola, evo i sa djecom je isti problem. Nekako taj nivo koncentracije kod ljudi polako opada, svi se sve više i više oslanjamo na tehnologiju, na telefone, na vještačku inteligenciju i naravno da tu dešava se da opada produktivnost. Šta je neophodno? Pa neophodno nam je izgraditi neku vrstu kulture organizacijske gdje će ljudi biti, kako bi rekla, učeni da se pridržavaju određenih normi rada i gdje će se možda čak i taj koncept pauze na poslu možda mijenjati. Potrebno nam je tražiti neke nove načine, ne silom primjenjivati načine koji su bili primjenjivani prije 15 ili 20 godina. Očito je došlo vrijeme da se moramo odreći toga i da moramo naći neke druge moduse. Isto je i u obrazovanju i gledam i u osnovnim i srednjim školama, na fakultetima. Zaista taj koncept je polako prevaziđen je, naprosto je prevaziđen, pada u vodu, ljudi se mijenjaju, čovjek se mijenja, potrebe ljudi se mijenjaju, motivacija se mijenja i mislim da i velike korporacije i mali biznisi i svi se mi negdje donekle trebamo prilagoditi tome. Neophodno je da nađemo novi način. To mi je najinteresantniji dio mog posla jeste taj dio kada se ljudi nalaze na jednoj životnoj prekretnici i raskrsnici. Najčešće se to dešava, bar kod nas, u nekim 40. godinama. Kada smo obezbijedili, riješili smo egzistencijalna pitanja, pitanje plati, pitanje, ne znam, krova nad glavom, obično imamo i porodice u tim godinama, već imamo i djecu. Negdje na piramidi tih ljudskih potreba, te smo neke osnovne ljudske potrebe riješili i sada se javlja zaista potreba za samoaktualizacijom, potreba za samopoštovanjem, potreba da ispunimo sebe, potreba da imamo u punom potencijalu da živimo svoj život i da upotrijebimo baš sve što znamo i sve što možemo. I tada se javlja potreba da se krene naprijed, ako je obično kod ljudi koji u svojim kompanijama ili korporacijama dožive taj plafon i vide da ne mogu više, da na tom mjestu gdje se trenutno nalaze neće dobiti to ispunjenje svojih životnih potreba, oni obično razmišljaju o promjeni karijere, o promjeni posla i to je na našim prostorima nešto relativno novo. Mi smo godinama živjeli u onom pitanju
šta ćeš biti kad porasteš. Mi zapravo djeci od malih nogu, od neke 5. godine namećemo to da kad jednom odlučimo šta ćemo biti, moramo to biti do kraja života. Hvala Bogu, negdje počeli smo da se oslobađamo tih okova, shvatili smo da ne moramo biti cijeli život isto, ne moramo cijeli život raditi u jednoj firmi, ne moramo cijeli život raditi jedno isti posao, ne moramo biti u istoj profesiji, možemo u potpunosti promijeniti svoj život, niko nam to ne brani, apsolutno nam ne treba dozvola okoline da živimo nešto drugo kada dođe do zasićenja na jednom polju u našem životu, bar što se tiče naše profesije. I onda naravno to je sve negdje polako se ušunjalo i u naše društvo i meni je drago da vidim da ljudi počinju razmišljati, počinju shvatati, sad je samo neophodno da se ohrabre i to je ono što ja radim, na čemu pomažem ljudima da pronađu tu hrabrost u sebi. I ono što sam naučila od ljudi koji su uradili takav jedan korak je da svoju slobodu gradimo sami. Znači, nema niko sa strane, neće nas niko spasti, jednostavno je neophodno da donesemo odluku i da krenemo hrabro. Taj put nije lagan, ali definitivno je, ako ostanemo tu gdje jesmo, dolazimo u opasnost da se pretvorimo u nešto što ne želimo da se pretvorimo, dolazi i do tog burnouta, dolazi do potpunog nezadovoljstva, dolazi do sukoba nas sa našom okolinom, jer ne živimo u skladu sa sobom. Sukobljavamo se s ljudima na radnom mjestu, sukobljavamo se sa članovima porodice. Jednostavno ta nervoza u nama nam je uvijek znak da je došlo vrijeme definitivno da nešto promijeni. Po nekom mom iskustvu, ljudi koji su promijenili profesiju u 40. godinama definitivno su otišli u razvoj sopstvenog biznisa. Nisu se više zadržavali u korporativnom svijetu jer su željeli da rade i da svoju energiju, ostatak života ulažu u svoju sopstvenu ideju, svoje vrijeme, svoje znanje, svoje resurse. Shvatili su da treba da iskorištavaju i da razvijaju ono što njima treba, a ne nekom drugom. I zapravo tu jeste sva ljepota tog momenta kada prelazite u neku drugu profesiju. A što se tiče kompanija, takvim ljudima je definitivno potrebno da nađu kompaniju koja će takav jedan potez vidjeti kao nešto inovativno, nešto pozitivno, nešto što pokazuje da ta osoba ima hrabrost i kako će tu hrabrost upotrijebiti unutar kompanije da bi ta kompanija krenula naprijed. Možda bi i kompanije trebale razmisliti malo o tom aspektu. Obično ti ljudi gledaju kao aha, ma ti si nesiguran, neodređen, si mijenjaš profesiju, a ja bih rekla da su to ljudi koji su hrabri i koji se ne plaše razmišljati izvan kutije. Psihologija kaže da se promjena dešava onog momenta kad nam bol koju imamo u nekoj situaciji, ta neugodnost, postane veća od benefita. Jer mi svi koji smo u nekom stanju, bilo kakvom stanju koji nam ne odgovara ili nekom rezultatu koji nam se ne sviđa, ipak imamo neki benefit od toga. Najčešće se tu zapravo radi o otporu i strahu od promjene, gdje se sve u nama nekako buni i plaši te same promjene. Međutim, onog momenta kad ta bol i ta neugodnost definitivno postane veća, tada krećemo u promjenu. Nema nikakvog tajnog trika i ne postoje instant neka rješenja. To je ono što možda nas mentore, koučeve, pa i psihoterapeute čak košta na tržištu. Baš ta činjenica da ljudi negdje su navikli da po društvenim mrežama čitaju neka instant rješenja, 10 koraka do ovog, 5 načina da ovo riješiš, 3 tehnike da se riješiš anksioznosti, a psihoterapeuti znaju da ljudi idu mjesecima, pa ako ne i godinama da rade na recimo problemu anksioznosti. Evo dala sam primjer anksioznost. Zaista za sve je potreban
rad, ne mogu se promjene dešavati preko noći. Istina je da mi odluku negdje se čini donesemo preko noći, kao ono odjednom je neko odlučio da nešto uradi, ali promjena zahtijeva vrijeme, promjena je proces i ona zahtijeva rad na sebi. I upravo tu i dolaze do izražaja psihoterapeuti, dolaze do izražaja koučevi, dolaze do izražaja mentori. Oni su ti koji nam pomažu da prođemo kroz taj proces i da on bude lakši za nas, da on bude prihvatljiviji, da bude u skladu s nama. Nema unikatnog rješenja. Ja često kažem ljudi nisu matematička formula pa da sad unesemo brojeve i dobijemo tačan rezultat. Nažalost to tako ne ide, jer da tako ide svi bi mi živjeli život kakav želimo, ali ne ide. Zato je potrebna ta odluka da se mijenjaju stvari i da nađete nekoga, zaista za svakoga postoji neko ko će mu pomoći da konkretnim alatima prođe kroz te promjene, da konkretnim alatima se oslobodi straha, da izađe iz komfort zone, neko ko će vas bukvalno malo gurnuti izvan komfort zone, da vi pokažete svojoj podsvijesti da tamo nije opasnost, da je tamo ljepše, da je tamo bolje i da treba da se odrekne tog straha zarad napretka. Čekanje idealnog trenutka je zapravo pokazatelj da nas je strah i može biti pokazatelj još nekih drugih stvari, recimo perfekcionizma. Ljudima jako često perfekcionizam bude prepreka. Mi mislimo da pomiješali smo odgovornost i dobar proizvod i dobru uslugu sa perfekcionizmom. Perfekcionizam je sabotir. To što ti želiš da svojoj publici pružiš najbolje, da recimo taj proizvod koji praviš bude najbolji na svijetu, to te na kraju može koštati da ne napraviš u stvari ništa. A iza toga se zapravo kriju naši strahovi. Strah od toga da nećemo biti prihvaćeni, strah od toga da ćemo biti osuđivani od naše okoline. Tako da sve su to saboteri koji treba da prepoznamo i da aktivno radimo na njima. I tu je isto potrebno vrijeme. Oni će se javljati. Ja pričam često o svom primjeru kad sam napisala na Instagramu post vezan za perfekcionizam i koliko je on opasan i koliko nas sabotira. Pa sam onda uzela, pa sam joj, ne valja mi ovaj font, joj, da promijenim ovu sliku, joj, ove mi boje nešto nisu kako treba. I onda sam samo se rekla, objavi to više, jer sam prepoznala to je taj perfekcionizam. Gdje mi, okej je da pogledamo šta smo napisali, okej je da mi razmišljamo je li to lijepo ili nije lijepo, ali nije okej sve dok nas to blokira, sprečava i na kraju ma neću ovo ni objaviti, ovo nije dovoljno dobro. Ili neću ovaj proizvod plasirati na tržište, nije mi dovoljno dobar. To je znak da vas perfekcionizam sabotira, taj strah vas sabotira. Vrlo teško, naročito u našem društvu. Ja bi zaista volila, ja bi najsretnija bila da postoji ta neka čarobna magična formula da vam ja kažem to ćete formulisati ovako. Mislim, postoje feedback forme, postoje forme obraćanja različitim vrstama, tipovima ljudi, ali ono čega mi moramo biti svjesni je da u našem društvu još uvijek postoji ta snažna pomiješanost sa nekim starim vremenima i starim načinima, gdje se ljudi još uvijek u korporacijama, naročito u visoki menadžment, drže tih nekih starih načina kako su komunicirali s ljudima, gdje je autoritet bio apsolutno neupitan. Ako vam je nešto direktor ili šef rekao, to mora biti tako, nema tu postavljanja pitanja. I sada dolazimo do sukoba i generacija i do sukoba u potpunosti cijelog jednog mindseta, načina razmišljanja. Da bi se stvorila otvorena komunikacija u jednoj firmi, neophodno je da svi uposlenici prolazi kroz određene procese, kroz određene treninge, kroz određene kroz učenje kako da to radimo. Znači, prvo je potrebno analizirati šta je problem tačno. Nije način isti za svakoga. Nije svaki menadžer isti, nije svaki uposlenik isti. Tako da je jako važno da kompanija zapravo prvo detektuje šta tu neštima, a onda da nađe prave ljude koji će to pomoći im da poprave i koji će im pomoći da to isprave. Što se samih uposlenika tiče, ja sam uvijek za otvorenu komunikaciju
jer ona pokazuje preuzimanje odgovornosti. Jako često, pošto ja radim treninge sa kontrolorima letenja, evo već 5 godina aktivne treninge radimo svake godine, jako često čujemo od ljudi da ne valja ovo, da ne valja ono, da je problem neko u kolektivu ili imamo neki problem. I onda kad ja pitam jeste to iskomunicirali sa svojim šefovima, oni su u fazonu ne, nismo, jer tu postoji taj neki strah i postoji, po meni, ljudi su nesvjesni da moraju preuzeti odgovornost. Čak i kad je u pitanju da ću ispaštat možda radi toga, ja ću naći način da svojim nadređenima stavim do znanja da neke stvari ne štimaju, jer te stvari utiču direktno na rezultat rada kompanije. Urušavaju samu kompaniju. I ja sam svjesna kad izađem sa tim da ću biti možda i kao karakterisana, kao problematična, ona uvijek ima neki problem, ona uvijek nešto ukazuje, ona se uvijek svađa, iako to nije svađa, čak i ako to na lijep način kažete i ukažete na neki problem, tu se jako često javlja taj otpor. To je zato što smo svi pod stresom i naši menadžeri su pod stresom i oni su nesvjesni. Njih niko nije naučio kako da komuniciraju i njih niko nije naučio kako da prime feedback od svojih uposlenika. Nismo čak ni naučeni da treba da primimo feedback od uposlenika kad je u pitanju nadređeni. Tako da bez promjene kompanijske kulture, bez dubinskog rada sa ljudima, jako je teško davati neke savjete i neke recepte za davanje feedbacka ili za izražavanje nezadovoljstva. Kod nas je, nažalost, to uvijek na kraju, kad čovjek dođe zaista do svih granica i kad da otkaz, onda ga pitaju pa šta je bilo, šta ti bi, što, kako. Kompanije bi trebale da pitaju ljude zašto ostaju, šta je to što ih drži tu gdje jesu, šta je to što bi ih natjeralo da odu, jer tu će zapravo vidjeti odgovore koji će im pomoći da zadrže svoje ljude, da ljudi budu zadovoljni, da ljudi budu motivisani. Pa to je prava stvar. Nekada, u neko vrijeme je to bilo zaista tako. Ljudi su se morali boriti za ostanak na radnom mjestu, svjesni da ih bilo ko može zamijeniti. Moj muž često kaže, poslodavce kod nas je koštalo, mogu ja 20 takvih na birou naći ko što si ti. Sad više nema takvih 20 na birou, sad imamo potpuni nedostatak radne snage i sada je vrijeme došlo kada ne samo ti kao uposlenik moraš imati dobar CV da impresioniraš poslodavca, nego su i firme te koje moraju impresionirati uposlenike. Jer zapravo došlo je vrijeme da je toliki nedostatak dobre, kvalitetne radne snage da firma mora biti poželjna tom uposleniku. Više nije pitanje zašto ćemo mi izabrati tebe na intervju, nego i zašto bi ti radio za nas. Šta je to što tebe privlači da dođeš da radiš u mojoj kompaniji? Šta to moja kompanija sve može ponuditi jednom uposleniku, jednom velikom talentu? Sad ovdje govorimo i o talentima i o ljudima koji imaju veliki potencijal i gdje, nažalost, vidim da naše kompanije još uvijek nisu do kraja svjesne da moraju postati poželjan poslodavac. Vidimo da strane firme kod nas dobivaju i tekako nagrade za najpoželjnije poslodavce. Mislim da bi naše firme trebale da se zapitaju šta je to što te firme rade i što nude uposlenicima pa dobivaju te epitete i te nagrade za najboljeg poslodavca. Zaista tu se radi o puno više nego o novcu. Istina je da mi svi radimo posao radi novca, ali novac nije osnov motivacije. Novac je zadovoljenje ovih osnovnih ljudskih potreba, a prava motivacija dolazi iz ovih nekih dubljih razloga gdje imate radno mjesto gdje se uposlenik osjeća i sigurno i bezbjedno i gdje se osjeća slobodno da izrazi svoje mišljenje, gdje se osjeća prepoznato, gdje se njegov rad cijeni i trudi i adekvatno nagrađuje. I ne mislim samo, opet kažem, na finansijsko nagrađivanje i bonuse, nego i na prepoznavanje i od menadžmenta i od nadređenih, da se taj rad negdje i talent cijeni i trudi, da se njegov potencijal razvija, da ima priliku da ide na edukacije, na treninge, da mu se pružaju određene stvari koje će njega razvijati i u ličnom i u profesionalnom smislu. Prvi korak kada se odlučite da krenete u vlastiti biznis, po meni
bi trebao biti da razgovarate prvo sa sobom. Prije nego što razgovarate sa drugima, treba razgovarati sa sobom. Ono što ja često viđam je da ljudi krenu sa idejom i onda pitaju druge ljude, recimo na društvenim mrežama ili u svojoj okolini, šta ti misliš da li bi ovaj biznis bio unosan, da li bi ja mogu zaraditi ili mogla zaraditi neke pare prodavajući to i to. Međutim, po meni je to potpuno pogrešan način. Zašto? Zato što ti ljudi koje vi to pitate, pitanje je jesu li uopšte vaše mušterije i da li njima treba to što vi nudite ili ne treba. Ali ono što je još po meni važnije je da prvo pitate sebe šta ja želim da radim. Jer recimo često se desi da neko i pokrene neki biznis i da to i krene. Ali onda nakon par godina shvati da to baš i nije nešto čime se želi obaviti. Da je to samo pokrenuo kao izvor prihoda. Po meni mali biznisi i i start-upi i te privatne firme mali bi trebale da se baziraju na onome što mi volimo, što mi želimo da radimo, čime ja to želim, šta ja to želim da doprinesem društvu, koji problem ja želim riješiti drugim ljudima. Zapravo pravo pitanje je u čemu ja uživam, što bi moglo riješiti problem nekome da od toga napravim biznis ideju. I da onda krenemo sa možda, ako ćemo istraživati tržište, onda nek to bude da istražujemo zaista publiku kojoj mi problem rješavamo, a ne da pitamo bilo koga iz svoje okoline, jer naprosto ubićemo svoju ideju i prije nego što je pokrenemo sa nule, jer svako ima neke svoje vrijednosti u životu, svako ima neke svoje ideje u životu, svako ima neka svoja razmišljanja. Definitivno ćete čuti, ma to niko ovdje neće kupiti, ma šta ti pada na pamet, ma to je glupost, ma nema hljeba od toga, ma ne talasaj, nemoj ništa pokretati, radi to što radiš, dobro ti je i tako. Znači svako govori iz svoje perspektive. Zato je jako bitno da vi znate ono svoje zašto ja radim ovo što radim. Šta je moja misija u ovoj mojoj biznis ideji? Šta ću ja imati od toga kad riješim nekom je problem? Ne samo finansijski, nego kakva će moja satisfakcija biti kada ja vidim da neka poduzetnica uspjela se osloboditi, na primjer, svojih strahova i sada se slobodno snima, recimo objavljuje reelse na Instagramu, a znam da ju je prije bilo jako strah kamere, plašila se i da je radom sa mnom uspjela riješiti te strahove. Kako se ja u tom trenutku osjećam? Šta to meni daje? Šta je tu moja misija? Šta meni pruža radost? To bi možda bilo prvo što trebamo uraditi prije nego što odlučimo da krenemo u svoj biznis i u koji zapravo biznis mi želimo krenuti. Strah je emocija koja nam govori da postoji neka opasnost za nas i mi treba da analiziramo taj strah i da vidimo da li je to ta realna opasnost ili je nerealna opasnost, da li to nama govori iz nas neka uvjerenja koja smo pokupili kad smo bili mali, koja smo čuli iz naše okoline na kojima smo odrasli. Baš evo, najčešće što čujem je siguran posao. Uvijek nekako percipiramo poslove u velikim firmama i korporacijama kao siguran posao. A da li je to dovoljno i u stvari šta je sigurnost, da li je sigurnost iluzija i da li mi možemo stvoriti sami sebi siguran posao. Tu je nešto gdje mi počnemo preispitivati te svoje strahove, odakle oni dolaze i šta nam poručuju, od čega nas štite i da li nas uopšte trebaju štititi realno od toga ili je to samo rezultat nekih naših projekcija. Pa po meni definitivno novac je nešto što nam treba. Glupo je reći ne treba ti novac, naravno da treba novac. Novac je sredstvo za postizanje raznoraznih ciljeva i stvari, ali i prema mom nekom iskustvu, čak i osobe koje su imale dovoljno novca, ako nisu riješile svoje unutrašnje prepreke, ako nisu riješile svoje unutrašnje sabotere, uzalud su bacili taj novac. I taj njihov biznis i ta njihova biznis ideja nije krenula onako kako je trebala krenuti, nije došla tamo gdje su oni mislili da će doći. Jer novac je koliko god bio potreban, apsolutno ne govori o tome hoće li vaš biznis biti uspješan i hoće li neko uspjeti ili neće.
jako je važno da se porijedamo u glavi, da imamo dobar mindset i da znamo tačno šta radimo, zašto to radimo i gdje želimo stići. Potreba da se svidimo ljudima je isto jedna prirodna ljudska potreba. To negdje mi jako često čujem i ja to često kažem, nije mi bitno mišljenje drugih ljudi, naravno svima nam je negdje u nekom segmentu života bitno mišljenje drugih ljudi, jer mi smo društvena bića. Čovjek je takav po prirodi. Potrebno mu je društvo i potrebno mu je da u tom društvu bude prihvaćen, kako to kažu u psihologiji, pleme, neko pripadanje nekom plemenu. Sad ono što je važno u tome svemu je da mi jako dobro razlučimo kojem plemenu zapravo želimo pripadati. Koje je to društvo kojem ja želim pripadati. Jer činjenica je da se ne mogu sviđati svima i to je sasvim normalno, ni meni se svi ne sviđaju. Ni ja ne podržavam svakoga, ni ja ne pratim svakoga i normalno je da ni mene neko neće podržati, da se ja nekome neću sviđati, da će neko imati neki možda negativni komentar na mene, ali je jako važno kada slušate druge ljude da postavite sebi pitanje da li je ta osoba uspješna u tom segmentu o kojem meni govori. Ako se recimo radi, evo često to pročitamo u sportu, ne možete uzimati feedback od ljudi koji nisu profesionalni sportisti. Znači, to je besmisleno. Šta će reći, ne znam, komšinica što ti treniraš, to pitaj fitness trenera šta on kaže o tome i da ti on dadne feedback. Znači, jako je važno da nađemo kompetentne ljude od kojih uzimamo feedback, a ne da slušamo bilo koga šta će reći. Normalno da će reći, uvijek će neko nešto reći, zato je tu jako važno da odredimo šta je meni važno, pa kad će već ljudi reći ja bar radim ono što ja volim i da vjerujemo i da tražimo pleme ono koje nas prihvata baš takve kakve jesmo. Ono pleme kojima treba moj proizvod i moja usluga. Gdje su ti ljudi, gdje su te osobe kojima zaista treba ono što ja radim. Ne mogu ja slušam i jako često čujem to je glupost, to nikom ne treba, to je budalaština, a ti ljudi nikad nisu išli u poduzetništvo, nikad nisu vodili firmu, nikad nisu vodili neke timove, nikad nisu radili to što radim ja. Znači nisu kompetentni. Oni misle to što njima ne treba, da ne treba nikome, a to uopšte nije tako. Tako da bilo ko kreće u novi posao, slušaj mišljenje okoline ako je ta okolina kompetentna da ti da to mišljenje. Znači, ako je to mišljenje bazirano na konkretnim iskustvima, ako je to mišljenje bazirano na konkretnoj nauci, evo, tipa, ne znam, marketing savjete, pa nećete ih slušati od bilo koga. Naći ćeš marketing stručnjaka sa kojim ćeš se posavjetovati i njega pitati za mišljenje, na primjer, o svom kontentu na društvenim mrežama, o svojim objavama, šta bi moglo popraviti, šta bi moglo bolje. I zaista nećeš sigurno naići na kakvu osudu, na negativne komentare, nego na pravi, konkretan feedback koji će ti dati prave smjernice kako da popraviš to što eventualno ne valja, a ne samo ono, joj, baš ti je bez veze ono što si objavio. Pa naravno, ona prva stepenica koju radimo kada mijenjamo bilo šta u životu, pa evo i u poslovnom smislu, jeste promjena okoline. Ko što sam i rekla, kada nađete svoje pleme, onda je sve lakše. Prvo što se okružite ljudima koji su prije vas prošli nekim putem, od kojih ćete dobiti dobre savjete, dobar feedback i koji će vam reći u koje zamke da ne upadnete i tako dalje. Drugo što ćete dobiti tu podršku. Nećete biti osuđivani, nećete osjećati potrebu da se svidite, da pripadate, da radite stvari koje nisu u skladu s vama, nego ćete se osjećati u svom nasvom. Znači, okružite se ljudima s kojima se zaista možete osjećati u svom nasvom, pred kojima ne trebate nikome ništa glumiti, pred kojima ne trebate se truditi da im se svidite, ne trebate se pridržavati određenih pravila nepisanih da bi se vi nekome tu dopali, da bi bili uopšte dio tog društva, nego jednostavno ja sam to, takva sam ili takav sam i prihvaćeni ste takvi kakvi jeste. Zato je ono, s kim si takav si, jako je to važno. Definitivno okruženje i okruživanje ljudima, zato sam mogu vratiti na ono vaše zašto. Zašto ja radim to što radim i kakvu ja promjenu želim vidjeti u društvu, na kojim ljudima, kome rješavam problem i gdje se ti ljudi nalazi. Tamo idem, ta mjesta posjećujem i sa tim ljudima se družim. Jer to je moja podrška, to je moje pleme.
platforme domaćin.ba možete naći moje kontakt podatke, možete stupiti u kontakt sa mnom preko LinkedIna. Sanja Sadiković, potražite me, isto tako i preko Instagrama Smart Step Lab.